bi nam i kamena, da bi nam pa kako nisam radostan. Još mi treba jedan dan, mnogo rada da bi nam i mnogo misli da bi nam i mnogo znoja da bi nam radi da bi nam, nabi grabi da bi nam skupi šotor pesnica, tvoja ruka da nam da mnogo zgrada da bi nam i ulica, da bi nam i gradova, da bi nam ja uživam. Da bi nam i mnogo vetra, da bi nam i kamena, da bi nam pa kako nisam radostan. Još mi treba jedan dan, mnogo rada da bi nam i mnogo misli, da bi nam i mnogo znoja da bi nam radi da bi nam, nabi grabi da bi nam skupi šotor pesnica, tvoja ruka da nam da mnogo zgrada da bi nam i ulica, da bi nam i gradova, da bi nam ja uživam. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, i svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo. Montenegro Style, jedna potpuno nova igra, a ovdje smo je obuhvatili programom zato što se može često igrati po diskotekama. Ovo je naše viđenje te igre kako se može igrati. To je igra u kojoj držimo čašu u ruci, druga ruka je slobodna i pravimo pokrete rukama. Da vidimo koje to pokrete izvodimo. Desna ruka je slobodna, može biti i lijeva, i radimo rukom kao da imitiramo sviranje klavira. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sljedeći korak se zove bubanj. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naredni korak koji izvodimo je dirigent, kao da dirigujemo. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sljedeći korak koji izvodimo ponovo je gore. Idemo da napravimo korak koji se zove hor. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naredni korak je folk. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I posljednji korak u ovom programu Montenegro Style zove se snap. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sljedeći korak su pokreti nogu. Imamo jako jednostavan korak tap nogama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ovaj tap treba povezati sa pokretima ruku i dobijamo konačnu našu igru Montenegro Style. Montenegro Style je jedna potpuno nova igra koja se može igrati u diskotekama.